Yes, reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize nanone kuri aya manywa ya tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Shuti bavandimwe, reka tubane namwe mu bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko imirwano ikomeye ikomeje kugenda ihuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata muri Kivu y'Amajyepfo, amasasa akomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Inyeshyamba za M23 ibirindiro byabo byose byinshi bikomeje kugenda bisenywa n'ibisasu bya FARDC. Nyamuneka ibintu byamaze kugenda biba vumbi na jasho. Turaza kugenda tureba ngo bihagaze bite mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bivuga yuko amasasu yumvikanye mu gace ka Katongo hafi ya Uvira, aho FARDC bivuga yuko yageze muri biriya bice. Intambwe zikomeye cyane ikaba iri mirateri intambwe iziganisha kwisubiza umujyi ndetse n'ibice bitandukanye. M23 mu gace ka Mukangi tariki ya 27 Ukuboza umwaka 2025 biravuga yuko nta ruhande rurabona insinzi igaragara mu mirwano ikomeje guhunduza impande zombi mu midugudu ya Katongo ndetse n'agace ka Kigongo iri mu ntera itarenze ibirometero 8 uvuye mu majyepfo y'umujyi wa Uvira. Mu ntara ya Repubulika ya Kivu y'Amajyepfo nanone mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, biravuga yuko uyu munsi mbere ya saa sita rwose abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za M23 mu gace ka Kashombe ndetse n'agace ka Kigongo, mu misozi ya Kabwamuronda ndetse n'agace ka Katongo. Nanone kandi ubwato bwitwaje intwaro buzwi nka Marambo bwafunguriye amasasu agera mu gace ka Kabimba, ndetse amakuru aturuka mu baturage ndetse n'amasoko y'amakuru atandukanye avuga ko mu ruhande rw'abarwanyi ba M23 baje kongera kuraswaho bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Andi makuru kandi agaragaza yuko ihuriro rya M23 rifashijwe ngo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bo babigaragaza, ndetse ibikoresho byabo bya gisirikare mu gace ka Kigongo bivuga yuko byaje kugenda bifatwa na Wazalendo nyuma yuko abasirikare bari barimo barabikoresha bose baje kuba bagwa muri ambushi ikomeye cyane ya Wazalendo. Hari amakuru avuga yuko agace ka Makobora, agace ka Rwanga ndetse n'ibindi birindiro bitandukanye by'inyeshyamba za M23 biherereye muri Kivu y'Amajyepfo byagabweho ibitero bikomeye cyane, ndetse biravugwa yuko muri iyi mirwano abasivili babiri baguye mu masasu yazimiye, ndetse nk'uko ibintu byongeye guteza impungenge zikomeye cyane muri biriya bice, aho Wazalendo bongeye kugaba ibitero mu birindiro byose by'inyeshyamba za M23 nyuma yuko amakuru yari amaze iminsi acicikana yagaragazaga yuko inyeshyamba za M23 zirimo ziragenda zihura n'akaga gakomeye hariya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Urusaku rw'amasasu nanone biravuga yuko ruvanze n'amarira, by'umwihariko mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Minembwe, aho bivuga yuko Suko 25 ya FARDC yongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no mu bice bitandukanye, yaba hariya mu Mikenke, Mikarati, Bijombo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nyuma yuko ingabo z'u Burundi zishinze ibirindiro bikomeye cyane muri biriya bice, biravugwa yuko nyamuneka igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane by'umwihariko ku birindiro by'izi nyeshyamba za M23. Ibikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane, by'umwihariko aho bivuga yuko isaha n'isaha dushobora kuza kumva imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Uvira, naho by'umwihariko muri teritwari ya Fizi nako mu mujyi wa Uvira naho ibintu bikomeje kuba vumbi na jasho, aho isaha n'isaha hari kugenda humvikana urusaku rw'ibiturika. Ni nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifatanyije n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bari kugaba ibitero mu bice biherereyemo inyeshyamba za M23 cy'u Burundi. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda nta kintu na kimwe ruratangaza, ariko amakuru yakomeje kugenda atangazwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, niwe wamaze kugenda agaragaza yuko igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gishyigikira FDLR mu bikorwa byabo bya buri munsi, ndetse ngo umugambi wabo hari yaba ari ugushyigikira mu by'ukuri iyi FDLR ikaba yakomeza ibitero byabo ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Turaza kugenda tureba mu badede uburyo bihagaze, ubwo ni mu Kizuru imbere. Twamaze kugenda tugera mu ntare Rushatsi,
Nare Rushatsi, amakuru ari guturuka nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akoze disikuru ikomeye cyane agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba kwicara kiryamiye amajanja kubera yuko umwanzi nawe adasinziriye. Byamaze kugenda bitangazwa yuko abasirikare bandi b'igihugu cy'u Burundi bagiye koherezwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko ibi ngibi bikaba bigiye kugenda bikorwa. Nyamara Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, amaze iminsi agiriye inama perezida w'igihugu cy'u Burundi yuko bibaye byiza bareka kongera kurungika ingabo zabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nyamuneka Perezida Evariste Ndayishimiye, ukurikije umubano w'akadasohoka afitanye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, yamaze kwemera yuko agomba kongera ingabo ze mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bakajya gukomeza guhangana n'ibikorwa by'inyeshyamba za M23. Nanone kandi andi makuru dukomeza kugenda atubatangariza nuko ibintu byamaze kugenda binakarata, nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka kohereza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko yaba abasirikare yaba abandi banyagihugu by'umwihariko bari mu nzego zikomeye zifata ibyemezo mu gihugu cy'u Burundi bo ntago bemera impamvu yo kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bajyayo, ariko nyamuneka bakagarurwa ari imirambo, nyamara imiryango yabo ntihabwe impuzamarira. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, by'umwihariko turebe muri CNDD FDD, turebe mu bice bitandukanye, turebe ikijyanye n'isaka rusange rikomeje kugenda rigaragara mu bice bitandukanye, yaba muri komine Mabayi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuze kureba ibibazo by'umutekano muke, aho byikangwa yuko Tabara ishobora kuza kwinjirira muri ibibazo biri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nyamuneka ibyo byose nibyo twaba tugomba kuza tubaramburira. Ariko nanone mudukorere subscribe, mudukandire like, share, ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye hose. Ruwa ngo cyaba kigiye gukora mu buryo budasanzwe, noneho ngo ikibuga cy'indege cya Goma kikaba cyagenda gifungurwa. Ni igitutu mpuzamahanga aho bivuga yuko umujyi wa Goma abaturage bagaragaje ibyishimo bivanze n'urujijo nyuma yo kubona indege iguruka hejuru y'umujyi wa Goma mu masaha y'umugoroba. Ibi byabaye mu gihe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kimaze igihe gifunze bitewe n'intambara n'umutekano muke umaze igihe urangwa mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuri kugaragaza ko indege kwatewe ndetse benshi kwibaza byinshi inkomoko yayo, intego yari igamije ndetse n'ubwo nyakuri cyangwa se n'ubwoko nyakuri bw'iyo ndege nanone ntibiratangazwa ku mugaragaro. Bamwe mu baturage biravugwa yuko babifashe nk'ikimenyetso cy'ihinduka rishobora kuba riri gutegurwa mu ibanga, mu gihe abandi bagize impungenge z'umutekano bibaza niba hatari hari ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare biri kugenda bikorwa. Nanone kandi turagaruka Uvira, tubabwira yuko umwuka mubi n'igitutu ku baturage. Ku rundi ruhande Uvira umutekano ukomeje kuzamba. Mu butumwa bw'amajwi bwakiriwe kandi bugenzuwe ku rubuga rwa Tazama RDC Info, iki ni igitangazamakuru cyandikira ku butaka bw'igihugu cya Kongo, hagaragaramo abayobozi b'inzego zibanze mu duce dutandukanye tw'umujyi bahawe amabwiriza yo gukusanya abaturage hagamijwe urugendo cyangwa se matching ruteganyijwe ku wa mbere tariki ya 22 Ukuboza umwaka 2025, rwatangajwe ko rutegurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubutumwa busobanura gahunda y'ibikorwa by'uwo munsi, bukagaragaza ko abaturage biteguye uru rugendo bashaka kwinjiza abaturage mu bikorwa byabo, ndetse mu buryo bushobora gusobanurwa n'abasesenguzi nko gushyirwaho igitutu kubashora mu migambi ya politike ndetse n'iya gisirikare, cyangwa se kubakoresha nk'ibikoresho by'itangaza bitekerezo mu buryo butandukanye. Kubera impamvu z'umutekano, ijwi ry'uwatanzwe ayo makuru nk'uko bigaragara iki gitangazamakuru ntabwo kigeze kirigaragaza, ariko nanone bikavuga yuko igitutu mpuzamahanga n'imikoranire mishya ya diplomasi ku rwego mpuzamahanga, igitutu ngo cyaba kiri ku gihugu
igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyongera nyuma y'uko rushinzwa n'inzego zitandukanye gufasha no gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa M23. Abasesenguzi kandi b'akarere k'ibiyaga bigari bagaragaza ko ngo u Rwanda rushobora kuba ngo ruri gushaka kwiyegereza Uburusiya nk'uko bigenda bigaragara mu rwego rwo gushaka inkunga nshya ya diplomasi n'iya gisirikare, mu gihe umubano n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ugenda mu by'ukuri urushaho kuzamo agatotsi gakomeye cyane. Ibyo ni bikomeje kugenda bigaragazwa n'icyo gitangazamakuru cyo ku butaka bw'igihugu cya Kongo nk'uko bakomeje kugenda babyandika. Ariko nyamuneka twari twabwiye yuko mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo naho harimo haragenda habera imirwano ikomeye cyane. Ni Kivu y'Amajyepfo ikomeje kugenda iba kasamutwe na gaterera nzamba nk'akanyina wa nzamba, mu by'ukuri bikomeje kugenda biba ibindi umunota ku munota, isaha ku isaha, niko ibintu bigenda bihinduka nyuma y'uko nyamuneka iki gihugu cya Kongo cyo cyamaze kugenda kigaragaza yuko cyiteguye gukora ibitero byose ndetse kikaba cyahangana n'ibikomeje kugenda. Ni amakuru avuga yuko umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza yitwa Denise Bucumu Nkurunziza nawe ibye bitoroshye habe na gatoya, bivuga yuko urugo rwiwe cyangwa se mu rugo rwiwe haba harazengurukijwe abasirikare ndetse n'abapolisi, iby'umwihariko bitewe n'uburyo uyu mugore akomeje kugenda aba ihwa ry'umushubi mu kirenge cya Perezida Evariste Ndayishimiye, nyuma y'uko kandi akomeje kugenda agaragara mu biganiro bitandukanye binenga ibikorwa by'igihugu cyangwa se ibinenga ibikorwa bya CNDD FDD. Biravugwa yuko rugeretse hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu mugore wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Turaza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ubwo ni muri CNDD FDD. Tukivayo turaza kugenda tureba uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cy'u Rwanda cyangwa se akomeza kugenda ashinze igihugu cy'u Rwanda yuko aricyo ngo cyaba cyarabimenye mu by'ukuri abakoze kudeta umwaka 2025 ngo bagahungira ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda rukabahereza mu by'ukuri ubuhungiro. Ibi rero byahise bituma Perezida Evariste Ndayishimiye asobanura abanyagihugu yuko ngo u Rwanda ari rwo rwarimo rugenda rutegura ibitero byo kumutera. Ariko nanone biravugwa yuko FDLR nyinshi zaturutse ku butaka bw'igihugu cya Kongo bamaze kugenda bahungira mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaba barahawe ubuhungiro n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Turaza kugenda turambura tubabwire ngo bihagaze bite, tuze gukubitira mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, muri South Kivu nako nyamuneka, kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Turakubitira mu bice bya Makabora turebe ukwiyongera kw'ingabo z'u Burundi muri biriya bice, nyuma y'uko mu minsi yashize twabagezagaho amakuru avuga yuko Perezida Neva n'uwo bita Prime Niyongabo batajya imbizi, kubera yuko Neva yashakaga yuko ingabo z'u Burundi zongera gusubizwa ku butaka bwa Kongo nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zikuye ibuvira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko Makobora. Ahangaha rero Prime Niyongabo we byumva uburyo ingabo z'u Burundi zisubizwayo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ati mugire vuba mumvira aha musubire ku rugamba. Ibi rero biravuga yuko ingabo z'u Burundi ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye benshi bamaze kugenda basubizwa ku rugamba, aho bagiye guhangana nanone n'ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23. Turaza gukubitira ku bijyanye n'iraswa ry'ubwato bwa M23 by'umwihariko bikozwe n'ingabo z'u Burundi. Ibi bikaba byamaze kugenda biteza akaga gakomeye cyane, ndetse hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kuza kugaba igitero ku butaka bw'u Burundi by'umwihariko mu bice bya Cibitoki baturutse ikamanyora, kubera yuko mu by'ukuri ngo harimo haragenda hategurwa ubushotoranyi bukomeye cyane bw'igisirikare cy'u Burundi by'umwihariko kuri M23. Tuza kugenda tureba drone zikomeye cyane zikomeje guteza inkeke, bivugwa yuko zarashe kuri ubu bwato zihagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho bivugwa yuko inyeshyamba za M23 zitari buze kugenda zirebera ibikorwa biri gukorwa n'ingabo z'u Burundi. Isaha n'isaha mushobora kuza kumva advance zikomeye cyane zikozwe n'inyeshyamba za M23 by'umwihariko berekeza ibitero byabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose turaza kugenda tubibaramburira. Ariko nanone hari amakuru avuga yuko inyeshyamba za M23 mu bice bya Makabora ku munsi w'ejo zaba zararashe igise indege ya Sukhoi 25 y'igisirikare cya FARDC cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo. Ibyo byose nibyo tuba tugomba kugenda tubaramburira kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite hariya mu by'ukuri niba ibintu bikomeje kugenda bikomera. Nshuti bavandimwe,
nanone kandi tuze kugenda twikoza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubabwira uburyo bihagaze mu bice bitandukanye, imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi ndetse n'inyeshyamba za M23, ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata, ni mu bice bya Karemi, mu bice bya Baraka ndetse no mu bice bitandukanye bya hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yamaze kugenda yimukira nyuma yuko inyeshyamba za M23 zashutswe bikomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakikura muri uriya mujyi wa Uvira. Biravugwa yuko ingabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Leta ya Kongo ari bamaze kugenda bafata inshingano zo gukontorora uyu mujyi wa Uvira. Turaza kugenda tubasobanura tubabwire ngo bihagaze bite, ariko nanone inshuti bavandimwe mudukundire nk'uko twamaze kugenda tubitangaza, mubanze mudukore subscribe, like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Ariko nyamuneka tunifurize ibihe byiza abantu mwaba mufite ibibazo aho muherereye hose, ndetse tubasabe cyangwa se tubasabire ku Mana yuko yaborohereza ubuzima bwanyu mwamubayemo, ndetse ikaba yanabagurira imbago, ikabakuriraho ibibazo byose mufite. Nibyo bidatinze rero, reka dutangire amakuru tubabwire uburyo ibibazo bihagaze, by'umwihariko amakuru avuga yuko mu by'ukuri ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata mu badede, nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agejeje imbwirwaruhame ku baturage batuye ibice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko abagaragariza uburyo umwaka wasoje. Ibi ngibi rero biragaragaza yuko mu by'ukuri nubwo bwose bimeze gutyo hagati mu ishyaka riyoboye kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bwo CNDD-FDD ho ntago byifashe neza kubera yuko bakomeje gusa naho umuriro waka. Icyo bari gupfa nta kindi ni ikirango cya kabiri cya Perezida Evariste Ndayishimiye arimo ngaragerageza kugenda ahindura imvugo kugira ngo yongere akonfirime abanyagihugu, ngira ngo abateze amatwi imbwirwaruhame cyangwa se ibiganiro yagiranye n'abaturage. Mu by'ukuri Perezida Neva yatanze iki kiganiro acishije bugufi, ndetse bigaragara yuko arimo arasubiza ibibazo by'abaturage mu buryo burimo inyurabwenge. Ibi ngibi biravugwa yuko yaba yaramaze kugenda akeburwa bikomeye cyane na bamwe mu bagize ishyaka rye, bamubwira bati nyamuneka ntago ibyo ubakiyeho ndetse n'ibyo ugaragaza by'umwihariko ntago mu by'ukuri byaba ari byo byatuma abanyagihugu baguha amajwi. Ubwo yaganirizaga itangazamakuru by'umwihariko agaragaza n'uburyo umwaka wagenze, yagaragazaga yuko ngo Burundi bwiteguye bikomeye cyane kandi ngo bugomba kuba bwahangana n'igihugu cy'u Rwanda, asaba ingabo z'u Burundi, asaba abaturage b'u Burundi mu by'ukuri yuko ngo bagomba guhaguruka bakaryamira amajanja, bakaba bitegura umwansi ukomeye cyane ari we gihugu cy'u Rwanda. Ariko ibyo yavuze mu mbwirwaruhame yabanje bitandukanye n'ibyo yatangaje mu by'ukuri ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ndetse n'abaturage. Nibwo yagaragazaga ngo Burundi ngo nta mugambi bufite wo guhangana n'u Rwanda, kandi mu by'ukuri ibi ngibi bitandukanye n'ibyari yatangaje ubwo ari bwabanje, kubera yuko mu by'ukuri yari yamaze kugenda avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyiteguye intambara kigomba kuba cyajyamo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero biravugwa yuko ukurikije intahe y'abadede ndetse n'uburyo bakomeje kugenda bamucyaha, by'umwihariko abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, barimo ba Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, barimo abandi basirikare bakomeye cyane, barimo ba Agathon Rwasa, barimo abagabo barimo ba Edouard Nsabimana. Mu by'ukuri aba ni abagabo bakomeye cyane, ndetse bamugaragarije yuko agomba kugira ibyo ahindura niba ashaka kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi muri manda ya kabiri. CNDD-FDD ikaba yamuha amahirwe, ariko nyamuneka bamwe ntago babyumva. Ni nayo mpamvu ngira ngo twababwiye mu minsi yashize yuko harimo akagambane gakomeye cyane hagati ya Reverien Ndikuriyo uwo bita Ndirako Buca ndetse na umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza. Aba bose bikaba bivugwa yuko bari gukorera hamwe kugira ngo barebe yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atakongera kwiyamamaza ndetse no kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero nanone bikahita bigaragaza yuko harimo itandukaniro rikomeye cyane mu magambo uyu mukuru w'igihugu yatangaje ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu gihe cyabanje, ndetse n'ibyo yatangaje ku munsi w'ejo. Ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri harimo itandukaniro. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba yarakomeje kugenda akeburwa mu buryo budasanzwe. Biravugwa yuko rero mu ijambo rikomeye ryaranzwe n'uburemere bwa politike, by'umwihariko n'impungenge z'umutekano. Ibi ngibi nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agarukaho. Mu by'ukuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugeza ku baturage
amagambo yateje impaka ku rwego mpuzamahanga ubwo yari mu ruzinduko mu ntara ya Muramvya hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yashimangiye ko u Burundi ngo nta mugambi bufite bwo kugaba igitero ku gihugu cyari cyo cyose, by'umwihariko ku Rwanda. Yagize ati twebwe turabaterwa ntiturabatera, nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda. Aya magambo kandi yavuze agamije gukuraho impungenge zimaze iminsi zivuga ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, yaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Gusa yakomeje ashimangira ko ubuyobozi bw'u Burundi bufite amakuru n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rufite imigambi mibi ishobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko hari abagizi ba nabi binjira mu gihugu cy'u Burundi bagamije guhungabanya umutekano no kwica abaturage, kandi ko aba bantu nk'uko yabitangaje bahabwa imyitozo n'igisirikare, intwaro n'ubufasha butandukanye buturuka ku butaka bw'u Rwanda. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeje kugenda agaragaza. Yagize ati abagizi ba nabi bose baza kwica abaturage mu Burundi bigishwa n'igisirikare cy'u Rwanda, bahabwa intwaro n'u Rwanda, ni rwo rubatunze kandi ni narwo rubagaburira. Ibi yabivuze agaragaza ko ikibazo cy'umutekano w'u Burundi duhanganye nacyo kidaturuka imbere mu gihugu gusa, ahubwo ngo gifite inkomoko hanze y'igihugu. Aya magambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye gushyira umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi mu rujijo, mu gihe amahanga akomeje gukurikirana ko umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari wifashe. Abasesenguzi ba politike mpuzamahanga bavuga ko ibi bisobanura ko bishobora kongera igitutu ku biganiro bya diplomasi, bityo bigasaba uruhare rufatika rw'imiryango mpuzamahanga mu guharanira amahoro n'ituze rya rubanda muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abandi ariko baravuga yuko mu by'ukuri ibi Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari turufu ikomeye cyane yo kuba yarananiwe inshingano zo gukura igihugu mu bukene, noneho ngo akaba yakomeza kugenda abibyegeka ku gihugu kibanye ari cyo gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba ari byo bishobora kuba biri gukomeza kugenda biteza akaga gakomeye cyane, ndetse mu by'ukuri muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ndetse by'umwihariko mu gihugu cy'imbere cy'u Burundi, aho ibibazo by'ubuzima bikomeje kugenda bikomera, yaba ibibazo by'ubukungu, ibibazo by'umutekano, yaba ibibazo bitandukanye, nyamuneka bikaba bikomeje kugenda byibasira iki gihugu kiri mu burasirazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kandi Burundi bwemeza ko buharanira amahoro n'ubusugire bwabyo, amaso y'isi akomeje kureba niba ibi birego bizakurikiranwa n'ibiganiro byubaka, cyangwa se niba bishobora kurushaho kongera umwuka mubi muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge n'ibibazo bikomeye cyane muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. By'umwihariko ibi biri kuba kandi mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse no gukarata, by'umwihariko hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu bice bitandukanye muri teritwari ya Karimi ndetse no muri teritwari ya Fizi, niho imirwano ikomeje kugenda ibera. Ni muri Makobora, aho inyeshyamba za M23 zibivuga yuko ku munsi w'ejo zikuye muri kara gace nyuma y'ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyifashishemo za drone bakarasa ku birindiro by'inyeshyamba za M23. Ariko nyamuneka akaga gakomeye cyane kakaba kamaze kugenda kagwira Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi